Botsogo jwa tlhaloganyo le maikutlo ke karolo e botlhokwa fela thata ya botsogo jwa setšhaba. Mongwe le mongwe o tshwanetse a tseye tsia botsogo jwa gagwe jwa tlhaloganyo le maikutlo, a bo a tlhokomele gore bo tsise botsogo jo bo lolameng. Le fa go ntse jalo, mo botshelong re kgona go iphitlhela re le mo diemong tse di farologaneng. Matshelo a re a tshelang gompieno le one a tletse dikgwetlho le dikgatelelo, e be re kgona go iphitlhela re sa bone tharabololo mo go tse tsotlhe, mme se se felele se re bakela makoa a a farologaneng a botsogo jwa tlhaloganyo. Maikutlo a a kotometseng kgotsa depression ke nngwe ya malwetse a botsogo jwa tlhaloganyo a a tsweletseng ka go ama batho ba le bantsi mo lefatsheng la rona. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e tatolosa dithuto ka bolwetse jwa depression, gore bo bakiwa ke eng le tse di ka diriwang fa batho ba iphitlhela ba gateletswe ke seemo se. Mme pele ta re simolole thulaganyo ka go utlwa ka botlalo ka seemo sa depression. Depression kgotsana bohutsana bo bo heteletseng ke ha motho a kotometse maikutlo kgotsana le bohutsana. Gantsi re bo lebella ka lebaka beke tse pedi go ya go kgweding tse pedi go tsweletse hela go sa eme. Motho a le mo bohutsaneng ra bona gore go sa boele ko morago ke one re kgaere motho yo o na le depression kgotsa o na le kutlo botlhoko e heteletseng. Bolwetse jwa depression ka puo ya seng ke bolwetse jwa tlhaloganyo le maikutlo bo e leng gore motho o felela a na le maikutlo a kotometseng kgotsa kutlo botlhoko e tseneletseng e ka tsayang sebaka sa dibeke di feta bobedi go ya go kgweding jaaka re utule. Bolwetse jo jwa depression bo mefuta. Ta re tswelele le thulaganyo re utlwe ka mefuta ya bolwetse jo. Depression e na le mehuta e le mmalwa. Ke tla simolola ka e leng gore ke gantsi bo tshabellang bo bomme ba ba itshologetseng kana ba ba setseng morago ga pelegi. Gantsi bomme ba teng ba hella ba na le dikai tsa gone gore o kgona go hella a sa batle go tlhokomela ngwana o mošwa o na a sa tswang go motshola kana a supa gore ga a sa tlhole ga a mmatle. E be go nna le bo e leng gore re ka re ke yone depression e re reng ke major depression e leng gore gantsi maikutlo a motho a ba a kotlometse jalo a nna ka kutlo botlhoko a sena lone a maatla go dira sepehela a latlhegetswe ke dilo tsotlhe tse e leng gore o ne a tlhola a di enjoya mo botshelong kana a di kgatlhegela go di dira. E ka nna gore gongwe ka lemoga ka motho e leng gore o ne le motho o ne a rata go opela ga ke ga sekai, o itlhela le gore motho o yaanong ga a sa tlhola a na le kgatlhego ya go ka tswa ya go opela gope, kana le ga le motho e leng gore ko tirong o ne le motho o na le matlhagatlhaga o mmona yaanong e le gore nako le nako le go kgatlhegela tiro ga a sa tlhola a tla tirong ka nako ida a sa tle kana gotlhelele kana e re le ga a tsile a sa ntshe maduo. Ba bangwe o hella o lemoga le go itlhokomela a sa tlhola a itlhokomela jaaka a nantse. Motho a teng o lebega a le motho o nang a lapetse ruri hela, o ka nna mo lemoga ka goreng ga a tsoge mo dikobong ga le gore o robetse a ntse hela mo dikobong mme le go robala a sa robala. E le nngwe tsa dikai tsone tse e leng gore di teng mme di heta gone foo. Bo bongwe bo e leng gore gantsi bo teng ba depression kana ke rona maikutlo ona a kotlometseng ke bolwetse bo e leng gore motho a ba na le one maikutlo a kotlometseng mme gape a na le dikai dingwe matlhasedi a dikai tsa bolwetse ba tlhaloganyo jaaka gongwe a bona dilo tse e leng gore ga diwo kana a akanya gore o se e seng sone. Re ha se kai bangwe ba kgona go akanya gore ke botautona kana a bona dilo tse e leng gore nna le wena ha re le ha re ka se ka ra di bona. Re sa tswa go ithuta gore go na le mefuta e meraro ya bolwetse jwa go kotomela maikutlo kgotsa depression, mme gone ke dife diemo tse di ka rotloetsang kgotsa tsa baka gore motho a nne le maikutlo a kotometseng kgotsa depression. Mabaka a mmalwa a e leng gore a ka dira gore motho o ka nna le bolwetse bone ba go kotlomela maikutlo. E ka nna gore motho o latlhegetswe ke wa moratang e ka nna motsadi, e ka nna mokapelo, e ka nna motho e leng gore o mo lenyalong le ene kana o pehela o e leng gore o na le gaufi le pelo a gago.
motho a go nna le go kgona gore ga a setse a le mo seemong seo a ba a ka kotomela maikutlo mo e leng gore go helela go leader to that depression kana o latlhegetswe ke sengwe hela se e leng gore o ne o se tshegeditse ko godimo mo re reng ke re ka re ke a valuable asset. Ba bangwe ba nna le maikutlo a kotlometseng jalo ka ntateng ya tatlhegelo ya mmereko jaaka re bone ka dinako tsa BCL ha e tswalo ke ha sekai gore batho ba le bantsi ba hitile ka diemo tsene di tlhoka dikgwetlho. Ba bangwe letseno lone le seo leo ke lone le ka helelang le baka gore motho a helela tla mo depression. Se sengwe gape ke nnotagi go supa sentle gore batho ba bangwe ba e leng gore ba na le tsone depression ba dirisang le one nnotagi kana ba ka go ba dira depression ke yone nnotagi. Lebaka le lengwe le le ka irang gore motho o ka nna le depression ke gone gore e be gona le mongwe mo lesikeng o kileng a lwala bolwetse ba go nna jalo kgonagalo a teng ya oketsega gona le motho e leng gore ga gona ope wa lesika o e leng gore go ne go ntse jalo mo go ene. Se sengwe se se leng gore se kgona gore se dire to depression ke malwetse a mangwe a e leng gore a tsaya nako gore a lahesege kana re re ke malwetse a e leng gore a botshelo botlhe because ka lebaka la gore batho ba go nna jalo ga a setse a tla mo kalahing o itlhela a sena lone le gone gore o ka itse gore a go tla helela a hodile kana ga ana go hola kana maikutlo a gago a tshwengwa ke gore go raya gore o tshwanetse gore a tseele dipilisi tsa go nna a lo ruri mo botshelong ba gagwe jotlhe jaaka malwetse a tshwanang le sukiri le bokankere. Go na le mabaka a farologaneng a ka rotloetsang seemo sa depression jaaka re sa tswa go utlwa. Ta jaanong re ithute ka dikai tse motho yo a amilweng ke bolwetse jwa depression a ka itshupang ka tsone. Motho o ka lemoga ka dikai tse di latelang bolwetse ba depression. Dikai tse di tshwanetse gore di be di ka nna 2 go ya ko 3 mo lebakeng la dibeke tse 2 kana 14 days go ya ko godimo ka gore maikutlo a ko tlasegela ga se ona e leng gore a ka supegetsa gore motho o na le depression. Nngwe ya sekai ka nna motho a helela a latlhegelwa ke kgatlhego ya dilo tse na di rata thata ha e le gore ke motho o ne le gore ne le motho o na rata go taboga kana le motho o na rata go tshameka kgwele a dinao a helela e le goreng ga ana kgatlhego mo dilong tseo gongwe le motho o ratang go nna itswaletse thata mo go ka reng go dule mo taolong. Nngwe ya tsona gape e nna gone gore motho a teng hala o helela e le gore o nna le gongwe bo ditlhogo tse di opang o ka nna le gore motho a latlhegelwe ke keletso ya dijo kana a ja mo go heteletseng. Go na le gore motho a nne le dikakanyo tse di heteletse tse di a etelwe ke dikakanyo tsa go batla go ipola kgapetsa mo re reng ke suicide. Go na le gone gore gape motho a helele goreng o nna le tatlhagelo ya matlhagatlhaga motho a sena matlhagatlhaga la ha tsamaya hela yana e le goreng mmele ga o sa tlhola ona le matla go gongwe o ka tsoga phakela wa itirela se o se jang phakela kana wa tirong. Dikai tsa bolwetse jwa depression di akaretsa go nna le kutlwelobotlhoko e feteletseng e tsayang lebaka le leleele, go thorega boroko, go ja thata kana go ja go le gonnye, dikakanyo tsa go ikgobatsa kana go ipolaya. Mme motho o ka batla go itse gore re itemogela seemo se se ntseng jang sa bolwetse jwa depression mo lefatsheng la rona. Ga re lebeletse dipalo tsa rona mo dipalong tsa rona tsa bolwetse jwa tlhaloganyo motho a le mongwe hela motho ba rataro re mo tshwara ka bolwetse ba kotomelo maikutlo kgotsa bohutsana botona. Mme gape ha re lebelela thata re lebelela bong bo amegileng thata ke bomme ba amegile go isa borre ka re tsone dipalo tsa rona gone kwa Sabrana Psychiatric Hospital bomme ba tla ka depression go ga isa borre. Seemo sa bolwetse jwa depression kgotsa go kotomela maikutlo ke se se tshwenyang ka se tswelela ka go golela pele mo lefatsheng la rona. Mme le fa go ntse jalo
go na le makalana le mekgatho e farologaneng mo lefatsheng la rona e bothe fela ba ba gateletsweng mo maikutong ba ka bonang thuso teng. Thulaganyo ya tsa botsogo e ne ya etela ba lekalana la psychologists Botswana. Ta re tswelele le thulaganyo re ba utlwe jaaka ba re tlhalosetsa ka ditirelo tsa bone. Psychologist Botswana ke tleliniki e leng gore re thusa batho ka tshidilo maikutlo, mme ebile gape re rutuntsha batho ka dikgwetlho tse e leng gore di ka ama botsogo jwa tlhaloganyo le maikutlo a bone. Tshidilo maikutlo a rona e ama batho ba ka nna gongwe bararo. Go na le e leng gore ke motho le o e leng gore o tla ba moha thuso counselor, the patient and the counselor, mo re go bitsang re re psychotherapy. E re nna le couples therapy e leng either le nyalane kampo le sa nyalana mona le mokapelo wa gago letla gore le tle go bua ka tseo tse e leng gore gongwe mo bokopanong jwa lona di ka tswa di ra re go ne le kgotlhang nngwe. So yaanong re itlhelela gore go na le ba e leng gore ba tla o re ka kgona go thusa gore ba kgone go rarabolola kgotlhang eo. E be re nna le family therapy e leng gore ke motho le ba lelapa la gagwe gongwe le ngwana le rraagwe kapo e le bana mo lapeng kapo masika yalo ba na le kgotlhang nngwe e leng gore gongwe ba tlhokana le thuso ya rona gore ba kgone go e rarabolola ko ntleng ga lelapa ba le mo setting e leng gore e ka letla. Wa re tla re nna le mo re go bitsang re re financial counseling. Thata re lemogile gore dikgwetlho tse e leng gore batho ba na le go nna le tsone itlhelediswa mo kganyeng tsa madi. Jaanong e be re le ka go tlhaloganya gore sentle ka go tlhaloganya tiriso ya bone ya madi le gore re ka leka go ba thusa yang gore ba leke go dirisa se ba na leng sone ka tsela e leng gore e ka kgona go tokafatsa seemo sa bone. Se sengwe gape se re se dirang re na le mo re go bitsang re re psychoeducation. Ke mo re rutuntshang batho ka go farologana ka dikgwetlho tse di ka amang seemo sa tlhaloganyo le maikutlo. Re kgona go bereka le dikolo, re kgona go bereka gape le dikompone tse dingwe tse di kgolwane kapo le tse dinyenyane tse e leng gore di tlhokana le thuso ya rona. Ba kgona re bitsa gore tle go rutuntsha batho ba bone gore gongwe ga le gore ba na le seemo mo komponeng re ka kgona go ba rutuntsha ka sone. Abo re nna gape le mo re go bitsang re re grief counseling. Yone ga gongwe itlhelela gore dikompone gongwe di ne di boetswe ke seru ya ka re ne re na le COVID yana and ba bangwe ba lositse bao ba e leng gore ba ne ba bereka le bone. Bo itlhelela gore anong go amile the environment mo komponeng. So ke nngwe ya di services tse e leng gore ra di ofera ka kwano. Mme gone batho ba ba gateletsweng mo maikutong ba ka fiwa thuso efe ya ba botsogo. Depression ke bolwetse bo e leng gore bo a lagesega, bo laolwa ke gore wena bothata e leng. Mme hela mo ba bongaka ga re setse re nna hatse re na le gone gore balwetse ba kgona gore ba re ba thusang ba ka hiwa melemo e leng gore e ka thusa gone go tsholetsa maikutlo a bone gore ba kgone go boela jaaka ba ne ba ntse pele. Kana re na le go na le ba tshilo maikutlo ba e leng gore le bone go laolwa gore o bone ba tshilo maikutlo go laola gore seemo se se go tsentseng mo seemong sa depression e ne e le sefe. Go na le gore o itlhelele gore o kgaogane le mokapelo wa gago kana mosadi ga go ntse jalo re kgona gore re go ise ko bo mma boipelego gore ba kgone gore ba go sedile maikutlo kana ga e le gore ke mokapelo ya lawe le gore sentse le batla go baakanya dilo o na le ka ga ka dirang ka teng. E be go nna le ba re reng ke ba tshilo maikutlo ba di-psychologist le bone hela jalo ba thusa gore ba bone gore ba go busetsa mo seemong se ne ntse o le mo go sone pele. Go na le dithuso tse ba botsogo ba di fang bothe fela ba ba ka iphithelang ba amilwe ke seemo sa go kotomela maikutlo kgotsa depression.
go ka dirwa eng go rotloetsa botsogo jwa tlhaloganyo le maikutlo jo bo siameng gore re kgone go hema kgotsa go thibela bolwetse bo tshwana jwa depression? Re ka thibela bolwetse ba depression ka go itshidila mmele mo e leng gore go thusa mo go sidileng tlhaloganyo le gone go ha mmele matla hela a goreng motho a kgona a dire ditiro tse e leng goreng o tshwanetse go gore a di dire. Motho o ka ja sentle, motho gape o ka leka go nonotsha botsalano bo a nang le bone le ba tshelang le bone mo malapeng jaana le ditsala. Ha o ne o na le ditsala o ka leka gone o bua le bone o ba itekodisa jaana. Motho gape o ka leka go hokotsa dino ka gore ke dio dingwe tse e leng gone gore ha gongwe ha motho a nwa dino mo go heteletseng kana le ditagi go hela le gone go baka depression. Jaanong motho o ka hokotsa tsone dilo tseo. Motho o ka batla tshidilo maikutlo mo di makaleneng a harologaneng, mo di social workereng, mo di psychologisting. Motho ha ile gore o ne a setsa kila ya go bongakeng a le mo treatmenteng nngwe o ka tswelela a tsa treatment eo, mme ha ile goreng le di check up tsone tseo tsa ba bongaka tseo a tswelele hela a ntsa di tsaya le gone hela goreng go bua le batho go itekodisa batho ba o tshelang le bone gore ga ke a tsoga go botlhokwa hela goreng o kgone goreng ba kgone gore ba go thuse nako e santse le teng. Se sengwe gape se re ka se dirang go thibela bolwetse ba depression ke go leka go hokotsa nako e ntsi thata mo social media ka gore e nna ha gongwe e kgona go nna dio tse e leng gore gongwe di baka yone depression le gore motho hela a nne le nako ya go ikhutsa go botlhokwa hela thata mo botsogong ba motho. Bolwetse jwa maikutlo a kotometseng kgotsa depression bo alafesega ebile bo ka thibelwa. Se se botlhokwa se re tshwanetseng go se itse ke dikgato tse re ka di tsayang fa re setse re gateletswe ke maikutlo. Setšhaba sone se tshwanetse sa dira eng go thibela diemo tse di tshwanang bolwetse jwa depression? Ha o batla go thibela bolwetse jwa depression o ka tswa mo wa leka go hokotsa go nna thata mo mareaneng social media wa ikgaola thata mo go yone ka gore sometimes o kgona go lebelela dilo tse dintsi tse e le goreng batho ba di dira tse dingwe e le tse e le goreng le wena ga kwa di kgona di go tsenya mo under pressure. Se sengwe gape o ka leka gore o nne o ja dijo tse balance diet tse di itekanetseng ka nako tse tsotlhe. Nka rotetse gore Botswana they should like ha bana depression they should have enough rest. Kore ha na le enough rest ga thusa ka gore o kgona go akanyetsa dilo tse di rileng. One of the kore mengwe ya dilo tse e leng gore di kgone go thusa go hokotsa depression ke go accept sengwe le sengwe se se diragetseng. So enough rest e ka go thusa mo go maatla. Se sengwe gape ke go ja sentle ka gore ha o ja sentle go aga mmele. So ha go ntsalo o ikutlwa sentle ka gore o bona nkare o agile mmele wa go siame o healthy o sharp sengwe sa o se siame. Ke rotetse gore batho ba dumele mo goreng it's okay not to be okay ka gore it helps accept gore e thusa go dumela se se iragetseng gara o se dirile kana se diragetse mo go wena. So e bua nnete it's okay to not be okay. And ke rotloetsa thata gore batho ba retse ba dumele mo go sone. And ke rapela batho ba nne free gore ga bana le mathata ba depressed ba bua ka se gore ba bua le close to friend close relative sengwe la sebaka sengwe hela gore go ba thusa because it's okay not to be okay. Ke akanya gore ha motho a exercise a ja sentle a resta go ka mo thusa le gona go nna a go kopa thuso ha ile gore o ikutlwa maikutlo a go a le ko tlatsenyana a bua le batho. Slogan is I think it's a good one because gore
o ska wa tshaba gore ha ile go rona le maikutlo o botla o tlhabiwa ke ditlhong gore batho ba tla reng wa tsamahela wa go kopa thuso ko ileng gore ba ba ka go thusang teng ke ra gone ko dipateleng jana le ba ileng gore social work or whatever kwa ka bana thuso teng re le setšhaba gore ra kole botsogo jwa tlhaloganyo re thoka ke monokeng go na le mekgatho e ikemetseng ka nosi le makalana mangwe a thusang ba ba amilweng ke diemo tse di farologaneng ta re utlwe seabe sa lekalana la bosasnet fa go tla mo go tlhokomeleng le go tokafatsa botsogo jwa tlhaloganyo rona ka ko bosasnet tota re tsamaelana le batho ba e leng gore ba batla go emisa tiriso ya ditagi mme ka ko rona re lemogile gore tsone kgang ya ditagi le botsogo jwa tlhaloganyo di a tsamaelana mo bathong ba e leng gore ke le ra ba bona re bone gore ba bangwe ba kgona go itlhala e le gore ba dirisa ditagi go leka go ritibatsa mathata e leng gore a ka tswana le bana lone a ka bone bo depression yana mo gongwe re lemogile gore tiriso yone ya ditagi e baka malwetse a tshwanang le bone bo depression le a mangwe a tlhaloganyo so ka go rona mo bosasnet tota re ka tswetswe re rotloetsa Batswana gore ha ile gore ba belaela gore ba ka tswa ba na le di-issue tsa bo depression kana malwetse a pe a tlhaloganyo kana le one tiriso ya ditagi ba senke thuso ba ye go kopa thuso le ha ise ka go rona ba kgona go tsena le ko ditleliniking kana ba di-social workera ba ileng gore ba kgona go ba thusa sentle lephata la botsogo le tswelela le dira maiteko a go thibela diemo tse di farologaneng tsa botsogo jwa tlhaloganyo le maikutlo di tshwana bolwetse jwa depression ga mmogo le go thomamisa gore mongwe le mongwe o amilweng ke diemo tsa botsogo jwa tlhaloganyo le maikutlo ba bona dithuso tsotlhe tsa botsogo lephata le dira se jang re le ba lephata la botsogo re dumela gore kitso ke yone tota mmamane re dira gore Batswana ba nne le kitso gore depression kgotsa yone botseno botona ke eng re simola pele hela ka motho e le Motswana re boa re tsena go bone ba mo tlhokomelang gore re ba rute ba itse gore ha re bua ka depression di ka ke eng o bona ene yona depression e jang so re tsaya tshono re tla gone ha batho ba kgobokanyeng teng jaaka gompe re mo consumer fair yana gore re hitise molaetsa le bone ba tsaya molaetsa ba itsetse go ba tshelang le bone gone monyela mong ke gone mo lore ra itse ra namise melaetsa sa bobedi re bodiredi ba rona re na le dikgaolo tse le tsa botsogo mo lehatsing go dikgaolong tsa rona re na le bodiredi ba botsogo ja tlhaloganyo ba e leng gore ba ruta ba lebeletse gore tsone ditlamelo di setšhaba se tsaya ditlamelo jang se sengwe gone ke gone gore re lebelele gore dithuto le tsone melemo e teng ko dipateleng tsa rona gore ba ile gore ba amegile re ba neye melemo gore ba tswelele ba nwe re boa re tsaya bana le seabe gape ka gore ga ka ra kgona botsogo re le nosi re ba phatala botsogo go na ba na le seabe ba re berekang le bone ba re itse re ke di non-governmental organizations le di-civil societies so bone bao ka gore balwetse ba re neela balwetse re ba nwela bona ba ba amegileng ka yone tsela yone eo hela gore ba re thuse re thusanye ka gore some of them they are specialized a ka re nna dikgang tsa bo re na le ba dikgang tsa bo ba dila le dikgang tsa substance abuse and alcohol so ha ba na dikgang tsone tseo ra ba neela gore ba re thuse ba bone tšhaba ya rona re na le setlhogo se re tsileng ka sone mo consumer fair se se reng it's okay not to be okay #gain back your power tota ka bokhutshwane ha re se haranthola se ra gore motho a na le mathata a ikamogela le mo gore ke na le mathata yaanong ha le mo gore ke na le mathata jalo go supa gore o ikamogetse ene go motho go thusa motho o ikamogetseng ka gore ya gore o bua le ene le tsone dithuso wa go di tsaya bona gore go ha ke bone dithuso go wa pele nka thusa mo bolwetseng jonejo e se ene hela le lone ko lapeng kgotsa ba mo supportang ba go lemoga gore motho yo na le mathata ba go mo support tota gore a tswelele pele a ita ha re gain back your power ra gore o bue le go se mo nsele sa gago sele ka gore depression ha o tsa thuso tsa teng o boelela o functiona sesha so sa bo hela gore re le Batswana
a re support-eng ba e le gore ba na le one mathata a ba na le chance tsa bolwetse ba tlhaloganyo ka gore ke bone ba e le gore ga ba ba support-a batho ba ba go itemoga gore nyamme ga re nosi wa go gotsa dikgang tsone tsa kgethololo tsa eng ka gore ga go senang kgethololo te motho wa bona gore mme ba nthusa o tsaya dithuso sente a phuthologile a sa iphitlhe ga gona botsogo bope konte ga botsogo jo bo siameng ja tlhaloganyo le maikutlo ke ka mong go leng botlhokwa thata gore rothe fela re tseye tsia botsogo jwa rona jwa tlhaloganyo ka gone go bua le ba bangwe ka go kopa tharabololo mo diemong tse re kopanang le tsone mo botshelong.